Ka ayam Paskah. Nadu kecing lekniam pet met Paskah. Nilarung sya ka ayam Paskah. Hadin kecing penkre kumbasau pau henriu sni. Nadu kasni balang berpe. Ha ka ayam Polen nilapin lot por pan puson ya kecing it ublay yangi. Da ka bapin kan mau yalade ha ka rukom bakam kirpang ya kecing sya cing it ujisu cing pisa ujisu cing sya shitom ujisu cing yap ujisu bat kecing tep ya ujisu. Lingba ka ayom len ublay ukot biang yangi pan kmiyit yala kemensin ha kecing yadai jongi bat ublay bat kipara briu ha ka ayom len ublay ukot biang yangi ban sngosi yala kipop bangilale pat ban ino ya kecing lokpop baro da ka banyitur sya ka sakramen jong kecing kela ka bamut ban yo pintamai biang ya kecing yadai jongi bat u kumcu bat kipara briu kacing rung sya ka ayam Paskah. Lingba kecing pet met Paskah ha ka met sni sajain bakut kapin kan mau biang ya ka balajia ha kipat Israel shua bakin mino na kari Egypt pat ya kan ni kecing jia labu cing tho ha ka kitab Exodus kalenong ka bakat ar tukot basau pu'a ka batho kumni kamit ha ka ba utrai ulapet ngor pan pin mino yaki lari Egypt kanlong kecing apmit pan ai buram ya utrai da kipai Israel baro pateng la pateng benriu kecing pekmit Paskah da kabara yaki mombeti kapin kan mau biang ya kabala tho ha ka gospel u Lukas kalenong kabakat ar dekot balai pusan hadu lai pun nyok banyi dei banlong kibala pin kre da kecing ap kmi lenti ya kecing wan pai pat ukin rat na kecing kawai kintiu kurim khnang ba anda uwan poi un shem bangi dang pet bat un khot bam kawai lang yangi haba pai sya kecing le niam pek mit Paskah ya kecing le niam las dang ha kecing dum ban pin kan mau biang ya kecing tep badum jong ujisu bat kecing ap kmi lenti jong kamaria ka kmi jong u kisenran jong u bat kikin thei bat shinrang riu blek ya kecing mi pat jong u ya kecing le niam cing pet mit Paskah lapia ha kisau benta kabenta kabaningkong ka liturgi jong kecing syai ya kabala chule barabo shabar jong kaying mani ha kaba ya gading bame lapin kre kipai riunget kialum saudong kading pat ulindo ukong san jong kecing le niam uwan ringkat bat kibasenran yo u kibara yo umam beti Paskah ulindo usdang ya kecing le niam da kadak kading pna u ai kublay ya kipat riunget bat ai ya kikintin lamprang syapang kecing pet mit Paskah nangta ulindo ukirku ya kading bame bat uprut ya kadak kading pna bat kiwei kidak ha umam beti Paskah hadin kata upso yaki santerli ki simbo cing ubi ha kamet umam beti Paskah ha kidong bat kicaka bahala prodak
Hadin kani latbe ya umom beti Paskah na kading balakirku pat labut kacing yai procession pat andapoi hacing khang kaying mani ulingdo ura ya umom beti Paskah syacrong pat uong lanikin ut kacing syai ukris bat kipat ba kicubab lang kacing ngongu ya ublay ulingdo ukin ut lani ong yakini kikentin kumba lai sin lai wat kat ba dang yai ke procession hadu bandapoi hadu wan bat kipat ba kitbe ya laki mombeti na mombeti Paskah bat dia tebe cingshai mar kelang hadin ke cingong lani ke cingkenut kabaar jong ulingdok hadin balapoi haduan labu ya mombeti Paskah ha kacaka balapin kret lapin bot daka cingkenhoi Paskah kabenta kabaar kaliturgi jong keketin hakani kabenta lacu pule yaki hinyong keli kicing pule na kacutang barim padhaman badep jong kawai pakawai kacing pule lapin bot da kacing ruai sa bat kacing ruai na ulingdo ya kini kicing pule na kacutang barim la ban pinduna katkum kacing don kam haki parish bat om day banduna ya kalai teli hadin kacing puli bakaddu na kacutang barim bat hadin balapin bot da kasam pusan bat kacing duai jong ulingdo lathang ya ki mombeti haduan bat laruai ya kacing ruat kaburong ha ublay syacrong lani Gloria latip yaki bace bat laweng yaki chansop kibaka yaki stashu yaki sintiu haduan bat yaki wei kicing pendiam itenak ban penpau ya kadak kacing kemen bah ucisu ula mipat hadin ke Gloria lapin bot da kacing duai lumlang na ulingdo hadin kani lapin bot sa kacing puli na kacutang batamai ya kabalasot na kasithi Paulos apostol syagi Kristan haru nangta labut kasam pusan bat labut kacing puli na ke gospel hadin ke gospel labut da kacing thukana na ulingdok kabenta kabalai kaliturgi jong kabaptisma hakani kabenta la judan kacing ai baptisma ya kinong persyang kacing kerku ya ka Paskah kacing pentemai ya kacing kular baptisma bat kacing kerku ya ki pait reunget da ka kirku Paskah kabenta kabasau kaliturgi jong kayukaris kani kade kabenta pakaddu ha kacing leniam bekmit Paskah kabakin thuk ya kacing turwa ya ukupu bat kawan kacing duai pin kentang halor ukupu bat kawan bakin kelalong kamet bat kasnam jong ucisu kacing pediang ya ka communion bakut bat kacing kerku bakaddu na ulingdok ka ayom Paskah kane kumbasan pausni hadu kasni utrai Pentecost ka ayom Paskah kapin kan mau biang nyanyi ya ka pang pedeng bau jisu ulami pat na kacing yap pat kumba ong Paulos na kasithi peningkong syagi Korin
kalendong ke bakat san dekot bakat sao kecingit bar kecingit lap jumni kam lar kam ei rada ukris shem lami pat ha kene ka ayom nipin gen mau biang nyeladi ba ujisu ula chop ya kecing yap pan pin shisha sha ka perthai ba ulong ublai pat kani kalong kecing termeng yang ni ki banget pat ko ngu ya u bangin sami pat ha kasngi bakadu pat kalong ru kum kecing produk ya kecing sedang jong kecutang batmat de kumba ukris ulam mipat na kecing yap tu niru nin mipat na kicing long pop baro kapas ka basuk ya pi baro Hallelujah.